Bwanyuma y'endwara y'ejo akwerisa karungu mbyange birumwa barisa bente gavumenti ekaruga yareta emibazi y'okujemente ekiri kushasha barisa hati n'okugira ngu tibakakyetegerize ekiri kwetengesa hamwe n'eki omuntu aine kukora okushashura ninga okutunga omubazi ogu. Ab'omufiirida hariho okushaka emirimo y'ebintu by'okushaka kimberamu aha bwangye kimberamu ekizaara kunogira ngu omushaho yija kuteera katogo omu historia n'omusheke y'ofurere yakuteera katakurasi haza nyine kayaba resente naro mutabani naro mpara yaba resente z'empunu z'enkama z'embuzi ahubwo byona byasa nendo resente zo barashashura bibiya university narine umujekero wa bank baba akaba resente resente zo onde le system yo kumiga amapesha aho muntu wabizo kiza kumutwara kwa mwe ntabwo tutakureba tukagira ngo buri umurisa mwagira ngo hari gavumenti kandi n'ikiragiro abo tutakugira ngo buri umurisa byaza kushike 10 esente zizashashura rero tukamenya ngo 15 nuko yongerayo nibyo kujya. Alfred Nabimanya omushaho w'amatungo mu district ya Kazo nagira ngu nibakishanga obuzibu buhango bw'abarisa kwanga kubahereza omubaro gushikiro gw'ente zibine ekiri kuretera gavumenti yarema kubaririra kurungi. Mwena teke nitugara kugira akiba kwita mindset change. Kindra intekateka yo. Strike kwigira kitu. Strike kwigira bituma enteze zuwashirika kusukurwara noza kusita musente ezurukira shiringi kanange. Hamurubinika uri secretary wa production mu district ya Kazo nagira ngu buri umurisa natekwa kujemente ze ngaguma hamuringo go kongera habeyi eyebe kurugo munte nkamate ringa rero gaterenta abantu byanguye amandwara twatunge beyi y'amate twatunge beyi y'ente twatunge beyi y'nyama aho yaseze president akaturaganza ngo twamara kubinga ejwa omatungo gitu natungera agatereka amate tubantunge sente nyingi omate gitu kuturukamo muntezito. Kuri w'entebe ya gatano habwa district ya Kazo Reverend Samuel Mugisha Katugunda nashaba barisa okwejumbiro mu kujemejwa yahereze kwerisa karungo mu district eji tuinejo akobarga kungambira ngo twine verho eri muri nkungu kandi ergo umuza district estere irenka cyegegwa n'ishembabure karembwe nati icyo ntisa kureba kutwa bana nacyo akoze tukubasa kugirejwa ekazome kateganisa kandi tuyino mubazi abantu barisa bite mbateko kureba ngo bateze nse zabo ekatubyona byo kukingira ejo oyihire hwejo abebembezo mu rukazo n'abakera kirire abo bwibo b'amatungo obuciriyo mu district eji abashoma nabone ejo ya kabiri nabona kumwita ka kabiri nabona amashiyo ga kabiri abo kwentene yahona amashiyo embuzi na yahona kumwitaka entene yahona ejo konka tuyina abashoma bakiri ku event tuyina abashoma bakubaga embuzi tuyina abashoma bakubaga ente mwe nabonka security ya Kazo tewa kubarisa abantu abo namwe naningambira abantu ngutarashemeziwe ba chairman abakukwata amabara bakandika ngo uje kwemera abashoma batakacondo ziwe omubazi go kujementa habwejo agwashikiro mu rukazo kandi okuhandika baratunje ni kugenda omisho gasha kwa sima nawe